primeiro me preocupar, não? Me preocupar para a situação aqui. Tá hopi triste, hopi peligroso. E me preocupar para hinderen te ponen aan bieden naar peligro. Dat is eigenlijk hopi erg. Gisteren of van de week hebben we al gezien dat mensen de oversteken hebben gemaakt, een gevaarlijke oversteek. Mensen zijn komen te overlijden. Vandaag zien we het weer en hinenam is te sa, nog staan hopi scherp aqui. Nog staan huntuko differente partners, douane, kustwacht, bombero, kamar, differente partners, nog staan scherp. Nog staan een radarsysteem, dus we zien wat er gebeurt. Het is, en we treden op. En dat leidt er ook toe dat we dus vandaag mensen hebben aangehouden. En ook spullen in beslag hebben genomen, of hebben aangetroffen. No, pero haciendo een investigación. We moeten even kijken wat het oplevert. Pero het kan alle kanten opgaan. Ik maak me vooral zorgen met de preoccupatie-situatie eigenlijk. Van de afgelopen periode, we hebben meerdere contacten, zie. En ja, wat ik al zei, het is eigenlijk al hoppie erg, hè? Hoppie trieste. Zeker ook voor de nabestaanden en de familie van de mensen. En juist bij Saki Mitabise, doe het niet. Zet je leven niet op het spel voor deze situaties. Kijk naar de zee en kijk naar wat er nu gebeurt. Ik vind het vooral vanuit een menselijk perspectief vind ik het zeer zorgelijk. En nos cuerpo policial, wij zullen altijd optreden, we zullen opsporen en we zullen aanhouden. Want dit pikken we niet en we zullen hier strak tegenop blijven treden. Op dit moment is het nog een onderzoek, dus nog niet in feiten. Maar zodra er meer bekend is en het kan gedeeld worden, dan zullen we dat ook doen. Assim na maneira que você por acaba ainda a investigação está andando, tem hora da ainda encontrar bulto nang mane você tá tem mangel nang e na onda que de viaja a pôr departamento de droga na altura e na onda que a série área completo a começar a pedir helicóptero kustwacht também aqui na douane tur gente tá donando man e na onda que por visa depois de merdia a encontrar 3 pessoas ilegal. Provavelmente em nacionalidade tá venezuelano e sem nota segura ainda na hora de ribadem assim na passe investigação interrogana e saca foco que tá na identidade e também nos por visa a bordo encontrar 6 vestes des vestes gewoon pa tá arriba boto pero nenhum boto não a ser encontrado tampouco e teco a woki nos tá papel de 12 bulto de droga. Dus provavelmente a combinação de cocaína e marihuana, pero muito mais não são por visa, pois o romano você está acaba e ainda o caso está andando. Corretamente, nós temos parte que nós temos coast surveillance e se passa automaticamente nós não avisa que uma temporada só tá põe cuida costa, tá passa tá corre rond de costa não, pero esta visa tá passa algo normal turma duga e lamentavelmente a situação faciosa tá com verdade esse man aqui a encontrar total de 4 curvas. Dus nós está preocupado parte que também passou com bem nós está papel de vida de gente e nada põe na vida de peligro e lamentavelmente para chegar num lugar para melhor vida, pero tá perde na vida. Dus nós tem caso aqui parte aqui nós temos hope na coração, nós está bezig, está ponendo tudo nos personal para nós ter melhor vista e me quer conjuntamente todo departamento trabalhando junto, nós lo por evitar a parte aqui. Para lo qual gusta el lego tal dia antes que por perseguir pessoas que não vai ser e se cambia, também recomendo bem que sei back of. Na essa parte, mane você saca, bem nanta e parte na mais alto, dos minister, corchef, não que isso não custa decidir para cambiar a lei, pero agora bom também pessoa te ilegal, não se pode pedir overtrading, eta vai será para depois mandar back na seu país, pero se tem algo de haver, por exemplo, que parte de droga que chega, eta word perseguir e eta vai word será para mais tempo e hora, dus agora bom, todo cenário está diferente. E se nós por vista nós não tem hora segura, pero tá tem parte não de ainda. Dus me calcular, me não quer visa hora segura, depois de Jesus vai arriba.